Ja, wir haben sehr gut angefangen, sind in Führung gegangen und haben dann, denke ich, nach 15 Minuten das Spiel etwas aus der Hand gegeben. Wir haben auch dann die Spielweise von Esperance angenommen. Wir waren nicht mehr ruhig genug und das habe ich in der Phase angesprochen. Die Spieler haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut umgesetzt. Wir sind ruhig geblieben und gut kombiniert und hatten Möglichkeiten für noch viel mehr Tore. Leider haben wir die nicht gemacht, aber ich denke mit dem 3-0 sind wir auch hier natürlich sehr zufrieden. في البداية طبعا سعيد بالنتيجة. احنا دخلنا المباراة بشكل ممتاز جدا وقعدنا أول ربع ساعة لعبنا فيها بشكل مثالي وأحرزنا هدف مبكر. بعد ربع ساعة بدأنا إن احنا أدائنا يهبط شوية، بدأنا نستسلم لطريقة لعب الترجي، بدأنا نسمح للترجي إنه يلعب كورته، يلعب الكرة اللي هو عايزها. ما كانش عندنا تركيز، كان عندنا تسرع بعض الشيء. بين الشوطين دخلت اتكلمت مع اللعيبة بتاعتي إن احنا نعمل إيه ونقدر إن احنا إزاي نظهر بشكل افضل، ان احنا نهدى ننقل الكوره، وبالفعل اللعيبه نزلت طبقت كل اللي انا كنت عايزه منهم في الشوط الثاني. قدرنا ان احنا نحرز هدفين، اضعنا كميه اهداف كبيره جدا ان احنا كنا ممكن نضاعف النتيجه دي، لكن ما قدرناش للاسف. في النهايه طبعا 3-0 هنا نتيجه كبيره واحنا سعداء بالموضوع. كوتش، قبل المباراة الأهلي والترجي 50-50 تصبح مباراة في أفريقيا، هل كنت تتوقع المستوى اللي يظهر فيه الترجي في المقابلة مع اليوم؟ والسؤال الثاني بخصوص علي معلول، حبيت نعرف رأيك في اللاعب هذا. أنت جربت في ألمانيا كذلك في سويسرا، ينجم يعمل مسيرة كبيرة في أوروبا. شكرا. So heute aussieht oder solche Leistung zeigt und so verschiedene Leistungen zeigt. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage über Manu. Der hat eine tolle Karriere gemacht. Sie haben ihn dann in der Schweiz, in Deutschland trainiert und Sie haben europäische Spieler gesehen. Was sagen Sie zu einem Spieler? Ja, wenn ich bei Ali anfange, ist einer natürlich mit sehr viel Erfahrung, der sehr ruhig spielt, der Spiel auch gut lesen kann, der natürlich x Spiele in der Nationalmannschaft gespielt hat und eigentlich auch bei uns eine sehr wichtige Position auch einnimmt. في البداية هبدأ بعلي. علي لعيب كبير جدا، لعيب عنده خبرات كبيرة، لعيب هادي جدا في الملعب، عنده ذكاء ملعب غير عادي، بيقدر يقرأ الملعب ويقرأ المباراة بشكل ممتاز جدا. ده طبعا بسبب خبرات دولية، لعب مع المنتخب الدولي التونسي أو الوطني التونسي فترات طويلة، وبالتالي عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير لا غنى عنه. بيقدم مستويات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، وطبعا ركيزة من ركائز الفريق وبيعمل تاريخ مع النادي. Er spielt natürlich extrem viele Spiele, ist natürlich auch immer dann bereit dazu und eben auch diese Erfahrung, dass er weiß, wie er das Spiel lesen muss und kann und dementsprechend sind wir froh, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen. وبخبراته الكبيره رغم ان هو بيقدم مباريات كتير جدا مكثفه ما فيش غنى عنه، ولكن هو بخبراته قادر ان هو يقرا الملعب، قادر يقرا الماتشات، ان هو يقدر يأدي كل الماتشات اللي احنا بنأديها. علي لاعب لا غنى عنه، سعداء ان احنا عندنا لعيب بقيمه علي معلول في النادي الاهلي. Zu Esperance بالنسبه للترجي kann ich sagen, dass wir sicher die ersten 15 Minuten gut gespielt haben, da die Führung erzielt haben. بالتاكيد احنا اول ربع ساعه لعبنا كويس جدا وقدرنا war natürlich auch möglich, dass sie hätten ein Tor schießen können und ich glaube, dann wäre es vielleicht ganz anders rausgekommen. Und wir haben speziell dann in der ersten Halbzeit nicht mehr diese Ruhe gehabt, wir haben selber Hektik reingebracht und das haben wir dann zum Glück in der zweiten Halbzeit korrigiert. احنا بدأنا طبعا زي ما انا قلت كويس جدا في البدايه. بعد ربع ساعه بدأ الترجي يمسك زمام المباراه. الترجي كان ليه فرص، كان يقدر ان هو يحرز اهداف في الشوط الاولاني، ولو كان احرز اهداف اعتقد النتيجه كانت ممكن يبقى شكلها مغاير تماما، لكن احنا قدرنا الشوط الثاني ان احنا نتدارك الامور ونبقى اهدى ونقدر ان احنا نسير المباراه كما نريد.
كوتش حبيت بخش في البنكات، هل ترى انه الترشح او امر الترشح تحسن بعد نتيجه اليوم؟ وهل تفاجأت مردود التراجع اليوم في الملعب؟ لو ممكن يجاوب بالفرنسيه لو لا ما بيعرفش يتكلم. للأسف غالبا glauben Sie dann, dass unsere Chancen dann in der Finale ist schon wirklich entschieden? Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist genauso wie die erste. Was sagen Sie zur die schlechte Leistung oder die enttäuschende Leistung von Esperance auf dem Platz? Ja, und es ist nicht meine Aufgabe, über den Gegner zu sprechen und zu sagen, ob es gut oder schlecht gespielt hat. مش مسؤوليتي طبعا ومش دوري ان انا اتكلم على المنافس او ان انا اتكلم على اداء المنافس او اقيم اداء المنافس. Ob unsere Chancen dann, also dass wir schon Nein, also wenn wir jetzt überheblich werden, ich denke, das ist auch möglich. Sie haben eine gute Spieler in ihren Reihen, dann ist, und wenn es nicht optimal läuft, dann ist auch möglich, dass man einen 3-0 aufholen kann. Das hat gerade auch in Europa Champions League, also wenn man Real Madrid oder Liverpool und die Mannschaften nimmt, dann sieht man, dass das möglich ist. Also wir freuen uns über den Sieg, wir freuen uns über den Auswärtssieg, aber wichtig wird sein, dass wir uns konzentrieren und dass wir unser Spiel spielen und nicht denken, dass das schon kompliziert ist und wir locker dann ins Spiel gehen. Also das wird von meiner Seite sicher nicht der Fall sein, dass ich das so finde. طبعا لم يحسم التأهل بعد. نادي الترجي نادي كبير، نادي عنده لعيبه كبيره، يقدر ان هو عادي يجيب 3 اهداف. احنا شفنا ده في الشامبيونز ليج، فرق كبيره زي ريال مدريد وزي ليفربول ازاي انها تقدر من خارج اراضيها تجيب اهداف. بالتاكيد احنا مش ناويين ان احنا نخش المباراه بتعالي لان ده هيبقى خطر جدا او باستهتار او نتصور ان الامور اتحسمت. الامور لم تحسم بعد، الامور تحسم بعد نهايه صفاره المباراه الثانيه. بالتاكيد هنحاول ان احنا نكون مركزين، ما نكونش بنلعب بتعالي. كل شيء وارد في الكوره، واكيد انا مش هدي تعليمات للعيبتي او احسسهم ان احنا حسمت سعداء بالنتيجه. طبعا ان احنا نكسب خارج اراضينا بنتيجه كبيره، لكن لم تحسم الامور بعد. كوتش، هل تعتقد انك احترمت الترجي اكثر من اللازم في المباراه بتاع اليوم؟ Wir wissen, dass Sie den Esperance zu viel respektiert haben. شنو هي نقاط الضعف اللي ركزت عليها للمنافس بتاعك؟ Was sind die Schwächen, die du bei Esperance Nein, ich denke, also grundsätzlich respektiere ich jeden Gegner, weil immer irgendwas passieren kann. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man diesen Respekt nicht entgegenbringt. Also, wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, über den Gegner zu urteilen, dass sie schlecht gespielt haben oder was falsch ist. Das ist die Aufgabe des gegnerischen Trainers. انا بحترم كل فريق بلعبه، اي فريق مهما كان بحترمه بنفس القدر، وده هو مفتاح دايما النجاح. اما بالنسبه لنقاط الضعف فدي مهمه مدرب الترجي هو اللي يتكلم عنها، لكن انا مش دوري ان انا اتكلم عن نقاط ضعف المنافس. احمد فارس موقع الحصري. كوتش تقريبا هي مباريات الحجم هذا تلعب على اخطاء بسيطه برشا في 10 دقائق الاولى. الاهلي تاع الشوط الاول غلط حارس مرمى، في الشوط الثاني تقريبا دفاع كيف عمل غلطه والاهلي استغل. انا نحب نسال من الكوتش ماذا يضاف على اداء الاهلي امام فريق اللي ما كانش حاضر كما ينبغي، وهل يشوف حظ الاهلي في النهائي امام سان داونز اللي يكشفون في دور النهائي؟ كيف تشوف؟ insbesondere das auch mit der schlechten Leistung, die der Esperance gezeigt hat. Wir sind zufrieden und wie sehen Sie Ihre Chancen ins Finale gegen Sundowns? Ja, ich bin natürlich zufrieden mit unserer Leistung, weil wir schlussendlich auswärts 3-0 gewonnen haben. Es ist aber so, dass ich nicht zufrieden bin mit noch 15, 20 Minuten, wie wir die erste Halbzeit gespielt haben. Das heißt aber auch, dass natürlich diese Erfahrung da vielleicht am einen oder anderen noch ein bisschen fehlt. Wir haben das in der Pause dann besprochen
zweite Halbzeit haben wir das sehr gut umgesetzt. Und ja, das ist ja, das, was ich sagen kann. Wir sind noch nicht im Finale. Wir haben noch ein zweites Spiel und das werden wir angehen und vorgängig Gegner schlecht gegeneinander haben. بالتاكيد سعيد بالاداء وسعيد بالنتيجه. فرقه بتكسب بره ارضها 3-0 لازم اكون فرحان بالفرقه وفرحان بالاداء، ولكن ما كنتش فرحان او سعيد بالجزء اللي في الشوط الاولاني اللي بعد الدقيقه 15 لغايه اخر الشوط. النص ساعه دي ما كنتش مبسوط بيها. اعتقد ممكن يكون ليها عنصر خبرات او نقص خبرات لبعض اللاعبين، لكن احنا لما اتكلمنا معاهم بين الشوطين الامور استوعبوها كويس وقدروا ان هم ينفذوا اللي انا عايزه في الشوط الثاني، فالسيطره مع المباراه، وبالتالي انا سعيد في مجمل المباراه. اما بالنسبه لنقطه النهائي احنا لسه ما وصلناش للنهائي، لسه بدري على النهائي، لسه قدامنا ماتش كبير الاسبوع القادم، وبالتالي ما اقدرش اتكلم على النهائي واحنا لسه ما وصلناش. Thank you, Coach. Comments?